Perezida Paul Kagame yavanye ku mirimo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kubera imikorere yamuranze yo gushyira imbere imyumvire ye kurusha politiki y'igihugu. Itangazo rivana Nduhungirehe ku mirimo yari amazeho imyaka isaga 2 ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe w'icyo gihe Dr Edouard Ngirente mu izina rya Perezida Paul Kagame, rivuga ko ashingiye ku iteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 ku ya 9 Mata 2020. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavanye ku mirimo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kubera imikorere yakunze kumugaragaraho yo gushyira imbere imyumvire ye aho gushingira kuri politike za leta mu kazi yari ashinzwe. Nduhungirehe Olivier yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kuva ku 30 Kanama 2017. Mu mwaka w'2007 nibwo Nduhungirehe yatangiye guhabwa inshingano z'ububanyi n'amahanga. Yabaye umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia kuva 2007 kugera 2010 ni New York muri Amerika. Yavuye muri Amerika muri Gicurasi 2015 agezwe umuyobozi mukuru w'agateganyo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe imiryango mpuzamahanga mbere yo kugirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi aho yamaze imyaka 2. Tariki ya 10 Nzeri 2015 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Olivier Nduhungirehe ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Nduhungirehe yari mu bayobozi bisanzura mu gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter atanga ibitekerezo bitandukanye kuri politike, umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane ko ari umufana w'imena wa equipe ya Mukura Victory Sport Rosiri ndetse no mu muziki yiyumvamo cyane country music. Uyu mugabo afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters muri gestion fiscale yavuye muri kaminuza ya IRB Université Libre de Bruxelles Institut Solvay. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mategeko yaherewe muri Université Catholique d'Orve. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minafete. Icyo gihe yashimye Perezida wa Repubulika Paul Kagame mwizeza gukoresha ubunararibonye afite mu bubanyi n'amahanga na politike. Ubwo hari kuwa 3 tariki ya 12 Kamena 2024 nibwo Perezida Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma. Nyuma yo guhabwa inshingano nshya, Nduhungirehe wari ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubuholande yagize ati, mfashe uyu mwanya ngo nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyizere yangiriye angira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Yakomeje agira ati, mwijeje Paul Kagame kuzakoresha uburambe mfite mu bubanyi n'amahanga no muri politike ndetse n'imbaraga zanjye zose mu guteza imbere umubano mwiza w'u Rwanda n'amahanga nshingiye kuri byinshi byiza byagezweho na nyakubahwa Minisitiri Dr Vincent Biruta ndetse n'umuryango wacu wa Minafete. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari ahagarariye inyungu z'u Rwanda mu muryango uharanira gukumira intwaro za kirimbuzi, akaba ndetse na ambasaderi w'u Rwanda mu bindi bihugu ari byo Estonia, Latvia na Lithuania. Nanone kandi yari ashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubutabera by'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha RMCT ndetse n'urukiko ruhoraho rw'ubuhuza PCA Irahe. Afite ubunararibonye mu bya diplomasi yakuye mu myanya itandukanye muri urwo rwego mu gihe kirenga imyaka 15 hagati y'ukwezi kwa Nzeri 2017 kugeza 2020 muri Mata. Ambasaderi Nduhungirehe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'uko nabikubwiye. Hagati y'Ukuboza 2015 kugeza muri Nzeri 2017 nibwo yari ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ububiligi muri Luxembourg mu muryango umwe bw'Uburayi European Union mu bihugu bya Afurika na Caraïbes na Pacifique ACP ndetse no mu muryango mpuzamahanga ushinzwe za gasutamo. Hagati ya Gicurasi 2015 kuboza 2015 Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabaye umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe ubutware mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kandi yabaye umujyanama mukuru akaba ambasaderi uhoraho wungirije mu muryango w'abibumbye ushinzwe akanama gashinzwe umutekano i New York hagati yo kuboza 2012 kugeza mu kwezi kwa 5 2015. Ambasaderi Nduhungirehe kandi yanabaye umujyanama wa mbere wungirije muri ambasade y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York hagati ya Kanama 2010 no kuboza 2012. Hagati y'ukwezi kwa 3 2007 kugeza 2010 Ambasaderi Nduhungirehe yabaye umujyanama wa mbere wungirije muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia nk'uko nari mbikubwiye ndetse no muri ambasade y'u Rwanda mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union
mbere yo kwinjira muri diplomasi, Ambasaderi Nduhungirehe yabaye uwungirije umunyamabanga wa leta ushinzwe inganda no guteza imbere ishoramari muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda hagati y'ukwezi k'Ugushyingo mu mwaka w'2000 ndetse na Kamena 2005. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye wa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi hagati ya Kamena na Kanama 2005 ndetse akaba yaranabaye umwe mu bagize komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko y'ubucuruzi mu gukurura ishoramari hagati ya Kanama 2005 ndetse na Mutarama 2007. Muri icyo gihe nanone Ambasaderi Nduhungirehe yari umwarimu muri kaminuza zitandukanye yigisha amategeko y'umusoro, ay'imbonezamubano ndetse n'ay'imari. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'imisoro yakuye mu ishuri rikuru ry'ubucuruzi rya Silivare rya kaminuza yigenga mu gihugu cy'Ububiligi mu Bubiligi, ndetse akaba afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakuye muri kaminuza gatolika ya Louvain mu Bubiligi. Ambasaderi Nduhungirehe uvuga neza Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza yavukiye mu karere ka Huye ku ya 13 Nzeri 1975, akaba afite umugore ndetse n'abana batatu. Perezida Paul Kagame akaba yaramaze kwinjira mu kibazo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndi kubabwira muri aka kanya, n'umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC Scovia Mutesi. Tariki ya 17 Gicurasi 2026 ku mbuga nkoranyambaga hatutumbye impaka zikomeye ubwo Minisitiri Nduhungirehe yasabaga Mutesi uyobora televiziyo Mama Urwa agasaba gushaka abanyamakuru bazi neza Igifaransa. Ubutumwa bwa Minisitiri Nduhungirehe bwashingiraga ku kiganiro Mutesi n'abanyamakuru b'iyi televiziyo ye bakoze tariki ya 14 Gicurasi kirebana n'inama ya Africa Forward Summit yateguwe n'Ubufaransa na Kenya yabereye i Nairobi muri uko kwezi. Tariki ya 14 Gicurasi umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fara Mwamba Kayuwa yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi yasabye ibihugu byitabiriye inama kudaceceka ku bibi cyakorewemo cyane cyane kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko ibyo Mwamba yatangaje ibinyoma kuko Tshisekedi wabanje kujya muri Uganda kwitabira irahira rya Yoweri Kaguta Museveni atitabiriye iyi nama y'i Nairobi, ahubwo ko yafashe ifoto n'abakuru b'ibihugu mu rwego rwo kwerekana ko yitabiriye kandi ibi bitari byo. Mu kiganiro mpaka Mutesi Scovia n'abanyamakuru be bagaragaje ko ibyo buri ruhande rwavugaga byari bikeneye ibimenyetso kugira ngo byizerwe. Mutesi yongeraho ko kubera ko umubyeyi Sheri Silva yari afite kiraka muri iyi nama yabazwa ukuri. Mutesi ati ndaza kwibariza wa mukobwa Sheri Silva ubyina kuko yari ariyo ashinzwe ziriya stage bamuhaye akazi, ntabwo yagiye mu babyina, yari afite kiraka mu bakoze ibintu bya protocol ya stage yari muri iryo tsinda. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye Mutesi ko iki kiganiro gitera urujijo mu Banyarwanda, agaragaza ko inyandiko yanditse asubiza Mwamba iri mu Gifaransa cyumvikana. Ati ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza Igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere yuko muyiganiraho, niba ngombwa muzambaze. Uyu mudiplomate yasobanuye ko Sheri Silva yateguye igitaramo cya Africa Forward Summit kitari gifite aho gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko cyabaye irangiye, bityo ko uyu mubyeyi atasabwa kwemeza ibyavugiwe muri iyi nama. Mutesi Scovia yasubije Minisitiri Nduhungirehe ko yabwira abo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kujya bashyira ubutumwa bwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'Abanyarwanda bajye barwumva. Ati turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakadushyirira no mu Kinyarwanda kuko abo uba ubwira si abipari Kinshasa se cyangwa i Brussels gusa, ahubwo harimo n'Abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati ndetse na za Kinigi. Uyu munyamakuru yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko azakomeza kwihangana kugeza ubwo iyi minisiteri nabo ubwe bazajya batanga ubutumwa no mu Kinyarwanda. Perezida Kagame yinjiye muri iki kibazo mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku 24 Kanama 2026 ubwo Mutesi yaragezweho ngo abaze ibibazo. Perezida Paul Kagame yamusabye gusobanura impaka yagiranye na Minisitiri Nduhungirehe mu mezi ashize. Perezida Kagame ati ndabikurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura, mbere yo kumbaza banza usobanure menye ibyabaye ubundi niki. Mutesi yagaragaje ko ikibazo cyabaye ari uko atazi Igifaransa ku rwego Minisitiri Nduhungirehe yifuza, asobanura n'ibindi byakurikiyeho muri izi mpaka, ariko ko n'ubataramenya ikosa we n'abanyamakuru be bakoze. Minisitiri Nduhungirehe yahawe umwanya abazwa uko byagenze, asobanura ko Mutesi n'abanyamakuru bahuriye ku kiganiro batasobanuye ubutumwa bwe nk'uko yari yabutanze asubiza Mwamba. Ati bashidikanyije ku byo navuze bavuga ko bitari byo, ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi. Abandi banyamakuru bakurikiye iki kibazo basobanuye uko bakibonye mu busesenguzi bwabo, ariko nabwo ntibagisobanura mu buryo buhagije. Perezida Paul Kagame yongera guha umwanya Minisitiri Nduhungirehe na Mutesi. Mu mwanzuro Perezida Kagame yabwiye Minisitiri Nduhungirehe ko nta muntu ugomba ibisobanuro kuri we, ndetse ko iyo asubiza atanga amakuru y'inyongera hari
byari gutuma abanyarwanda babona amakuru aho kujya impaka n'abanyamakuru nk'uko yabigenje muri Gicurasi 2026. Mutesi yahawe umwanya wo kubaza ibibazo yateganyije agaragaza ko icyo gihe yasabye imbabazi Minisitiri Nduhungirehe kugira ngo atazabura isoko kuko ari umucuruzi. Uyu munyamakuru ati nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo. Minisitiri uvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko, ngomba kuguma mu ruhande rumeze rutyo. Ubwo abo nasabye imbabazi nyamarika nabo bambabarire. Iki kibazo Perezida Paul Kagame yasabye ko kirangirira ahangaha, maze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe asabwa gusaba imbabazi Mutesi Scovia. Hano ni kuri Care Empire.